खुरुमजरी एसके टीवी न्यूज़ बु येंबिरिबा पुमनमकपु मेरिना ओइनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी। सैटेलाइट मैपिंग तौदुना येंसिनबदा मणिपुर की मनुंग हंजिनबा चीनगी सरुकता चादा यांखैगी मथक्ता पोपी पांबी थाबा हंथरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना फोंदोक्रे। लाखलिबा जून 19 थाव ग्राउंड थांगमैबंदगी खुमल लंपाक मेन स्टेडियम फाउबा मणिपुर कनबा खोंगचट चटलगनी हाइना कोकोमनीना लाउथोक्रे। इरांग असे लोइशिलु हाइना तक्सिलदुना ngasi जिरिबामदा मियोय लिशिंग कयाना सरुक यादुना रेली चटक्रे। मेमोरेंडम पिसिन चलुबदा डीसी सुटी लौरगा मयुमदा चटलले। लेंगाक नमियाम की पुंसी ngaक ngamlaktabadagi ichasingna khulai pairakibani makoi faabo punba yaroi haina nupi samajna phongdorakli। amasung malem pumbada pangthoknabagum state asidasu ngasi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki palan thoram paksana pangthokre। मालेम की मफम अमा हेक्तदा येंगबा यारबा मणिपुर की अहानबा OTT प्लेटफॉर्म एसके टीवी बु सपोर्ट तौबिबगिदमक पुमनमक पुथागचरी। हौजिक पाउ संदोकना पिजरी। सैटेलाइट मैपिंग तौदुना येंसिनबदा मणिपुर की मनुंग हंजिनबा चिंगी सरुकता चादा यांखैगी मथक्ता पोपी पांबी थाबा हंथरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना फोंदोक्रे। ngasi malemda International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lisingani kunpari paksana palan tawbagi saruka moina state asidasu palan tawki। Manipur lenga ki oina su Chief Minister Nongthombam Birena luchingduna Minister MLA DGP amadi makok thongwa civil amasung police kip official kayana sarukyaduna palan thauramasi Chief Minister's Secretariat ta pangthoki। थौरम की मनुंग चन्ना चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना चीफ मिनिस्टर्स सेक्रेटरी तगी मयाई काबद्रक सिजनदबा खुनायम ओहेलशी हाइबा पाउजिल पुबा बाइक रैली अमा लमथाखी। रैली लमथाबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना फोंदोखिबदा लेंगा कसना हौदोखिबा वार ऑन ड्रग्स अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नशा मुक्त भारत के खोंगजंग असिना मणिपुर दत नतना इंडिया पुंबदगी मयाई काबद्रक ललोनबा सुंगबदा चेनबा अमदी ड्रग कार्टेल कया फागतपा ngamkhre। मखा तानसु खोंगजंग असि संगसिन खिगनी बीजेपी की लेंगाकदा ड्रग की इशूदा याशिनबा तौरोय कनागुंबा मयाई काबा ड्रग ललोनबा अमदी सुंगलिबसिंग थबक असि थादोकपियु हाइखि। जनरेशन मांगबदमक पुंगी जनरेशन सुमांगे है खनबदगे कोई गवर्नमेंटना आमतामदा वार ऑन ड्रग्स लॉन्च होबगिबनी मधुगी वार ऑन ड्रग्स लॉन्च तौरक मतुंगदा मणिपुर लेरंबा ड्रग्स स्मगलर कया ड्रग बिजनेस तौब कया ड्रग मैन्युफैक्चरर यूनिट कया मपानदगी पुसलकबा अदुगुंबा गोल्डन ट्रायंगल का ताइनबा जगासिदगी लाखिबा अदुगुंबा बिजनेसमैन कया फादना सेराकबिबा होतकिबनी हावई मनुंगदा अराउंड पॉपी प्लांटेशन पाक्सना तौरक खलकमसी मायोकदा चौब ड्राइव अमा with the help of the state police paksana tawrokibani। I appreciate my teams, particularly the SPs of the affected areas, MR, IRBs, including Central Paramilitary Forces। ngasi di Manipur state police ki effort praja mayam gi village chief singi silnau singi support aduga tampak le riba civil society organization ima mera pai bi mayam gi support gi Manipur drugs karbar gi thabak si हर गई अंधर है ड्रग्स दगी पूरा हाथों पादु बंबा ड्रग है बा इलीगल ड्रग्स मशीन ने दबा मशीन लेके स्टेट में खाना ओएनसी। मालेम पुंबदा पांगथोकनरिबा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग लिसिंगनि कुनमरी की पालन थौरम ngasi मणिपुर लेंगा की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर नसु सिंदुना पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS ता पांगथोखरे। डिपार्टमेंट असिना नुमित असिगा मडी लेनना पेंटिंग अमदी शॉर्ट फिल्म की कॉम्पिटिशन दा मकोक मथंग तारबा माहिरोय सिंगदा मकोक मथंग तारकप सिंगदा मनामथुमसु यंथोखे। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैखाम दिंगो पद्मश्री डॉक्टर ए जयंत कुमार डायरेक्टर स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी मणिपुर अमदी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर nganगोम उत्तमना मरुओइबा मियोयसिंग ओइना सरुक याखि।
The evidence is clear. Invest in prevention haiba wakhalonda pangthokhiba thauram aduda Minister Hekham Dingona phongdokhibada chahi nauriba nahasingi manungda nupi macha su drug sizinaba yaurakpa si laibak thibani Imphal Mayoldagi hendoraktuna loizing loya sinba thongna nisa sizinabagi chang hauzik wangkhalakliba asida Minister na nungnangba phongdokhi Aran balambida chatliba singbu lenga ki maikaidagi angamba thakta honaduna mahosagi punsida hanjinaba angamba thakta honari haiki Drug abusers singi masing hengalakpase rehab ki center masing hengalakpase koi Manipur da masi nomu masing hengalakpase koi record koi thenge masi hengalakpagi kanosi apaba symptom nati apaba sign nati angna masi maruaina koi chhatra chhatri leiba koi Manipur ki praja punamangna drug tegi kamai to na koi nathai rega lega haibsi drug asina koida kadai boyona hakchang da katanatana imung manung da katanatana समाज रे कदा वो सुहन गया है मसी नॉलेज मसी की कनोसी आइडिया से मिटिंग खुद मुक्ता लेकिन बताए फिर दरकार वो है इतनी सुना जनिंगे अदुना मरोई नंगसी छात्र छात्री सिंह नुपा सिंह कतंग ड्रग चावे हिंदो तन नबी अंगांग बोगावना कोई ड्रग से सिलेंडर पसी मसी तकी मतिक हम नुवाई त तकी मतिक हम मी पानी गाय व सोसाइटी से रे तकी मतिक मांगजेवा अंकंग मखक ला पसी मसी कोई ना ना पेन से अन्ना कोई यारी गई हुजिक कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सो होनरी सी मखा दले एनजीओ मैम सो होनरी मसी की अवेयरनेस है ड्रग ची मसी द हेक खोंदा रग मतन मसी अखोइना असीबगी थोंदा हेक थिलुगा चमनरम हेक वांस ड्रग चारी बाइसे आई सीबगी लंबी द खोंग थंगे चमनरम है आई इसाना मसी खंजगदबने है मसी मैम हाइजेनिक Thauramadu Saruk Yakiba Social Welfare Department ki Director Ngangum Uttam na phongdokhibada mayai kaba chinjak tagi matau karam na ngakthok pinagani haibagi firip loba matam oire mipum khudingmakna amata hoina lepinaraba matamda masidagi nahasing kanma ngamgani Social Welfare Department ki maikaidagi su mayai kaba nisha ki mayokta lanthengnanaba lengakna ahenba budget हाफनिंगी लोइनना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी खुदिंगी एमएलए नसु मखोई की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी चादा अमगी सरुक्ति निशागे मायोक्ता लांथेंगनबा सेदा मतेंग पांगहन्निंगबगे अपांबसु डायरेक्टर न फोंदोखी अखोइगी स्कूल दा मरक मरकता मयाय काबा चिंजाक सिजनबा अंगांग यावरे यावरकपा मतमदा अयाम्बा स्कूल न तौबजे करिनो अहानबदा पनिशमेंट खरा पिरमगनी खरा चैरमगनी सेकेंड टाइम तौराबा थर्ड टाइम तौराबा स्कूल ना फाइदगी लाइन तौबजे कइनो ट्रांसफर सर्टिफिकेट पिथोकपा ममा मपा कोबा स्कूल की इज्जत मांग दोइ सुरु माजे थादोखरजी ट्रांसफर थादोखरजी आइना थादोखिबा सिदा मुन नमतंग खल्लगा येंगसेबा स्कूल अमगी दायित्व से अफबा मरम मोकपा अंगांग खक्तंग सेमबुदुरा फत्तबा लंबी लांगिदोबा अंगांग से अचुंबा लंबीदो पुरकपदुदी स्कूल की दायित्व नत्तबरा हाइबा क्वेश्चन अमा लाय अदु स्कूल सिंगसिदा काउंसलर लेती स्कूल सिंगसिदा काउंसलर लेतबनिना कमाइना काउंसलिंग पिगनी कमाइना लोइना गनी कारमाइना तांजासी थेमहोगदगे अफबा लंबीदा थुना लाहुनबा कमाइन तोगदगे जे खंगदबनिना उपाय लेतबनिना अंगासाइगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट पिबसिदा हेक्ता चंगजनबा अदुना क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर से लेरगदी मदुदा मेंबर ओइगदोरिबा ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर की काउंसलर दुरा चिल्ड्रन होम की काउंसलर दुरा मागी आंगांग दु ड्रग मरी लेनरगदी ngसाइगी ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर की काउंसलर दुगी मतेंग सिजनबा तारे थासिगी कुनिपानदा मणिपुर कनबा खोंगचत चलगनी हाइना कोकोमी की कन्वेनर थोकचोम सोमोरेंद्रना फोंदोक्री ngasi lamfelda leiba kokomi gi office ta pangthokiba paugi mifam amada somarendrona makha taraduna chahi amaga thani sujilaklaba manipur gi tangdu leitadraba phibamasi fagalapagi mahuta hena lushulaktuna miyamda khoirang khoisauna bahengalakli haukiba numit kharani asida lamdam asigi tongan tongan mafam kayada miyam gi pendaba kholau kayaga loinana khongcha chatpa amadi wakat mifamna chingba leptana chatharakli पेंदब खोलाव कयाग लोइनना खोंगचा चटपा अमदी वाकत मिफमना चिंगबा लेप लैतना चथरकलिबा असि इंडिया अमदी मणिपुर लेंगाक अनिना लखलिबा थबकी मवोंग असि लेपाक मियामना पेंद्रे हाइबगी मयेक लारब खुदमनी इंडिया अमदी मणिपुर लेंगाकना गायहाक गायहाकी ओइबा मियामदा उच्चाइब वाफम कया फोंगदोक्तुना इरांग असि सांगथहलिबनी मरमदुना मणिपुर कनबा खोंगचटमा लाकलिबा जुन कुनिपानगी अयुक पुंग मापनदा थांगमैवनगी थाव ग्राउंडगी हौरगा खुमलंपाक मेन स्टेडियम फाउबा चटकनी हाइरिबा खोंगचट असिदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमकना सरुक यादुना
Manipur gi saktam kanbada saruk yaminasi khongchad asida political party khudingmak ki miyoi sing MLA amadi minister bureaucrat sing lenga ki thabak tawriba khudingmak CSO sing club organization sing Maira Paibi Imalup Singh amadi Mahairoi Singh na khongchad asida saruk yabiyu khongchad asida Manipur kanaba miyam gi amatta oibo kholau lawminasi haiki Kaya amaga tha ani akoi hajilaba la si huji khoba koigi usimegi phibam yaktaba nomu magi koigi miyam si wasi ko sa angela puna madam maraga ngam da lekai da wang gon bi hosi ainer batu dana masa matom ta bi wakan bi kham tarpa bi khongchat chakhalapa machiki ki mosi kana lo libino hairagadi India lenga na osada badi agri bu lenga na si thoi de bagi company haina koi ku mina longje bo loina na ani bu kan khongset ama sinchen na bagi thorang ama lagi ba ang tu pan lai ni bi pu mapan ayu ki bu de ki re thau ma le hoga kumal lamba ke minister di amu ba asa de ni thasi da koi ki organ party ki Guru Prima elected member MLA amari minister Prima action view aduga lenga ki pasang thabak ko bureaucrat sing amadi lenga ki kabi ba thabak to ba puding machu yawbiu loina na koi ki CSO sing club organization sing Maira Paibi ma amadi Mairo ki machu hai ba koi Manipur kan boi khongchat asira saruk yabiu hai duna koi komi sai de ki thamjari Thokliba irang lo shilu haina taksiladuna ngasi Jiribamgi CSO tararom na sinduna masing yamlaba miyam na rally ama chatkre DC da memorandum pesin bachatubada suti loduna mayumda chatlamle hairi Liching Jiri All Jiribam United Clubs Association Ajuka Jiri Development Organization JDO World Meitei Council Jiribam District Committee All Jiribam Maira Paibi AJMP Jiri Ima Maira Paibi Apun Balup Jimpal Jiribam Women Association of Kanglaipak Jimwak Women Welfare Organization Kanglaipak WWOK Women Association for Socio-Economic Development Waset Amadi Liching Women Wing LWW na puna sinduna Jiribamgi mayon oiriba Jiri Ima Kaithel mamangdagi hauraga kilometer mangarom sangna rally chatke Jingdong Lekai da laiba Deputy Commissioner Office tamna chatkiba mass Maira rally aduda deploy state security force immediately to Borobekra subdivision reconstruction the burnt houses restore peace in Jiribam haiba play card sing paike rally aduna Jingdong Lekai da laiba DC office ta yobaga point manga yauba memorandum mama pisinna ba honabada Deputy Commissioner masa lairamdre hairi Tungda district asigi ADC ki kuthangda memorandum adu khusinaki ngasigi rally aduga mari leinana Ajukagi President Mutum Maipaksanana Fongdorakibada ngasi pisin kiba point manga yauba memorandum asi Deputy Commissioner masa leitabanina thabakta onthokani haina thazaba pibadi ADC na ngamdabanina makata na DC masaga amuk hana wari sanagani ADC na wafam pumba Deputy Commissioner da tamlagani haibagi thazabadi piraki Jiribamgi luraba fibam asida Deputy Commissioner na mayumda asi ana thokle haiduna office thadoklamle cherakasida kuki khulai paiba singna bom pokhai handuna maitai singi yum mai thaba leptri Jiribamgi miya masibu sirabasu yare haibagi matagumna DC na district asi thadoklamlaga chatkibani haiba Jiribam miyam na hakchina lawi haike Karigumba memorandum asigi Hiram Singh thabakta onthoktrabadi Lup Singh na makhal makha kayagi khongjang changsinaba sem sari haike Subdivision may sakriba yumsing atubo matamda hanjilhanba aduga state force lati oina borobegada matik sama thambiba full hauji atubo matamda miyang changsenbiro sarkarna aduga khoigi yum may sakriba sing thuna sabiba aduga dilta leiriba mising thuna atubo matamda hanjilhanba se sarkarna miyang thambiyo atubo matamda thabok onthokpiro adugi damakta ekhona ngasigi rele se sesabani parliament gi session asida home minister amadi prime minister na athobo matamda miyang chingchanbiu Amaromda Jiribamda CSO tarana puna sinduna ngasi santi gi rally ama chatnaba thaurang tauringai cherakta Jiribamgi Borobekra subdivision da leidiba tongan ba mafam ahum da leiba maitai khul ahum gi yum ahum mar furuf ki miyoi ni chingnaba singna nongalamdai da mai thadoklamle hairi Thodo asing ase nongalamdai pung anirom taba matamda thokibani miyamna bom pokhai bagi makhol ta khibuga loinana yum ahum adu mai sakle haiba khanglakibani hairi
ꯕꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯣꯔꯣꯕꯦꯀ꯭ꯔꯥ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯍꯔꯤꯅꯥꯒꯔ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯟ ꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯡ ꯕꯤꯔꯃꯣꯍꯟꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯕꯤꯔꯃꯣꯍꯟꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯒꯨꯋꯥꯈꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯅꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ 2019ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯔꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯦꯟ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯨꯇꯥꯟꯈꯥꯜ ꯀꯨꯟꯖꯕꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯄꯨꯖꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯎꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯂꯝꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟ-ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯔꯥꯃꯥꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯃꯥꯖ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ 94ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯔꯥꯃꯥꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯂꯝ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1963ꯀꯤ ꯖꯨꯟ 16ꯗ ꯅꯤꯁꯥꯕꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 94 ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯠꯅꯔꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯗ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ, ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ꯫ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯅꯦ ꯊꯣꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯪꯗꯅ ꯖꯦꯀꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯝꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯊꯥꯗꯕ ꯆꯠꯇꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯐꯅ ꯆꯠꯇꯕꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯧꯋꯤꯌꯣ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯕꯟꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ, ꯃꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯃꯥꯏꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ꯫ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ MP ꯑꯅꯤ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥꯕꯤ ꯃꯣꯂꯀꯣꯏꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯥꯉꯝ ꯑꯥꯔꯊꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ 13 ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯣꯛꯁꯅ MPCCꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ BT ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯕꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ MPCCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ MP ꯑꯅꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MPCCꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯗꯦꯕꯕ꯭ꯔꯇꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯨꯞ 10ꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ MP ꯑꯅꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯑꯅꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ INCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ MP ꯑꯅꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ MP ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ꯫
amadi memorandum asida yauriba demandsing ase tha ama ani gi manungda tauba yadrabasu matamatam gi matungina miyam amadi CSO singa punduna thabak paikhatkani haiki भारत पुंबदा मखल खुदेमकी जस्टिस हाइबदाई एजुकेशन की जस्टिस इमाई बेन सिंह की जस्टिस अंगांग सिंह की जस्टिस पुनमक्ता फंगदा हक मैम फंगतबा नमधर पुनमकी मायोक्ता यात्रा अमा मणिपुरदा तौबदा कांग्रेस पार्टी ना अखोइजो कन्ना होनदना सपोर्ट तौगी प्रजा मियाम मसिंग खंगदबा क्याना लाक्तना मणिपुरदा चटखिबदगिदि अचौबा सक्सेस की माई पाकपगी इतिहास में सेमबसे मणिपुरदे हौगिबनी हाइबसे भारत पुंबा काउदबद नतना मणिपुरसु काउबम थोकते भारत के संविधान की मनुंगा अमसुंग पॉलिटिकली मपानदा करी तौबया दगे हाइबदो पार्टीना तम की चानबा मतुंगा एक्शन लौरकनी अरिगुंबा आइडिया दा वाखंगा अखोई खेनबा लेबा अमसुंग भारत की यामग्रबा आइन सिंग मरक्ता आइन के चैनबा लापा तारगसु अखोई फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन दा आना पाउ पिरक्तना तानगरगा मसी मेमोरेंडम मन पीरगा थामनी की मनुंग हेक्ता तौबा यागनी हाइबसु अखोई मसी मतम चंगनी अदना अखोई मतम की मतुंगिना फॉक्स अमसुंग सिगा लोइनरिबा ऑर्गेनाइजेशन तारा सही पीबिरिबसिंगा अखोई थाजबा प्रजादा थंजरिबसि अखोई सुसोय सोयदना अयाम्बा स्पिरिट लेटर इन द स्पिरिट पांगदोंनबा होनगनी जिरीबामदा थोकलिबा इरांगना मरम ओइदुना लांजेनबदगी बोरोबेक्रा सब डिवीजन के खुंजा सिंह हौजिकसु जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद्यानगरदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरी अखोई के अवाबा सिंह असि उबिदुना अखोई बो इसागी युमदा हंजिन हनबिरो हाइना लांजेनरिबा सिंगना लेंगा की पुकनिंग चिंगसिलकली जिरीबाम की विद्यानगर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता हांगलिबा रिलीफ कैंप ता संगजफम लौदुना लेरिबा लमताई खुनौ की खुंजा सिंगना ngasi pangthokhiba paugi mifam amada lanjenariba pukhrambam tombi sanana fongdokhibada borobekra subdivision gi manung channel leiriba lamtai khunau yauna tongan ba khul singdagi lanjelakpa khunja singna vidyanagar multipurpose sports complex ke auditorium hall da tha asigi tang taretagi mafam masida sangjafam loduna leirakhibani awaba amadi mi yamna chinbasi ubiduna mari lenaba singna multipurpose sports complex ta leiriba miyoi chamarom jiribam gi mayon oiriba babuparada leiba Jiribam High Secondary School की ऑडिटोरियम हॉल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता होंगदोखरे हौजिक विद्यानगर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ऑडिटोरियम हॉल असिदा मियोई चाम यांखैरोम तमक नाई हौरे हाई रिवर रिलीफ कैंप असिदा मरी लेनबा सेंगना चयोल की ओइना लेप्तना मेडिकल कैंप पांगथोक हनिंगी लोइनना अखोई के अवाबा उबिरबदी युम साबिरगा सिक्योरिटी मतिक चाना पिबिदुना अखोई युमदा लेहनबियु हाइकी अफबा हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर मसिंग यामना लेरगा मपाल लमदा हेक्ता लायेंगलगा अनाब फगनी खनबगी वाखलोन थादोपियु हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन ना फोंदोक्रे ngasi Trevi Hospital and Research Institute asi multi speciality hospital amo oina sangabagi thoramda minister na wafam asi fongdokhibani Dr Sapam Ranjan na makha taraduna lamda masida ana layengi lamda thoidok hendokna haithoi sing thoiraba mapalam gi achauba institute sing da tamluraba Dr Kaya leire adum oinamak miyamna mapalam da chatlaga layeng libasi lamgi sajina machi sangba heli haibagi wakhalon oina thok loidra haiki इरंग दमसिदा मतिक चाबा डॉक्टर फैसिलिटी कया लेबा हॉस्पिटल लेना लेना करीगी मपालम दा चटकदौरिबनो हाइकी मणिपुर दा लेजरिबा डॉक्टर सिंह दा थाजबा थमसी हाइना मिनिस्टर ना मखा ताना फोंदोकी As a government for the people, akoi praja ke expenses, and we acknowledge all the help akoi government ke hospitals katanate. We in the government we acknowledge the immense help that is given to the people by the private hospitals, and we do support the private hospitals. Kamaina merandi, there are many things government hospitals da koi facility phangdaba kya government hospitals da koi na beds people ngamdaba kya yorpok kya duga topa patient ki choice lugi orgazo mayam private hospitals alaga mating pangbiri base masiyamna commendable oiba service amane habda haiman bathoi. We have the expertise here. Akoi expenses se why should we let our money go out? Manipur expert later ba Manipur ke adu facility later ba oragadi yai adubu Manipur laina kari ke nong ma panda sakadoino. We have the expert and we should trust in the ability, the expertise of our doctors. Trevi Hospital and Research Institute की चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. विक्रमजीत नहाई हॉस्पिटल असी अनाबसिंगी खुदोंग चानब मवोंगदा सेमगत सागतपनी मखा ताना रेडियोथेरापी ब्लॉक
PET, CT scan, blood bank amadi atopa specialty department sing hapchinaba sem sari CMHT amadi PMJAY gi khudongchaba piri Phamung Yankhai leiba Trevi Multi Speciality Hospital asida medicine, surgery, gynecology, pediatric, dentistry, pathology, radiology, anesthesiology, medical oncology, surgical oncology, hemodialysis, modular OT gi phamung mapan, ICU gi phamung mari na chingba kaya leiri haina phongdokhi. Where we see medicine cases, surgery, and recently we have added hemodialysis, and we also specialize in cancer treatment also. And we have a well-equipped laboratory which is open 24 hours a day. Department of Dentistry is also there, and we have state-of-the-art modular OT, mammographic facility, endoscopy, and we have CT scan is on the way. We'll be having it within the next 2 months. More than 1,000 CMHT beneficiaries are there, PMJ around 700. So we do have a lot of general surgery like cholecystectomy and appendicectomy and all that. Ngasi ayuk Visnupur amasung Kangpokpi district anigi lonaba amadi Visnupur police station na konba Bungte Chiru Wainem Kainau Maningi High Canal amasung Ngaikhom Khunau gi mafam singda Visnupur district police commando amasung Kuntrahumdoi suba AR gi apunba timna thiba humba gi thabak chathakre operation aduda nongmai bom yauna khuchukhulai kaya fagat pangamki fagalaba khuchukhulai singi manungda magazine ga konana SMG Carvin Mama magazine ga konana 9mm gi pistol ama Pompi Selama, eliminating cell taret, Kapayariba Maru Tarukalunana, Insas Magzinama, SLR G Magzinama, Baufeng, Waki Toki Set Mari, High Explosive 36 Grenade Mapan, Grenade Safety Ringani, Smoke Bomb Ani, Tear Gas Grenade Ama, Anti-Riot Dual Cell Ani, Detonator Ahum, 7.62mm SLR G Maru Taruk, 303 G Maru Kun, 5.56mm Insas Ki Maru Manga, AK rifle gi maru taruk .38 ki maru manga tear smoke cell ama amasung rubber bullet ama yauri tung da fagalaba khusukhulai sing adu makhataba logi thabak lokhatnaba Bisnupur police station da sinakre hairi State asida thokliba irang asigi yenglaga mafam kayada security force na pamdaba thodok thoktanaba section thorang lokhatli masigi manung chana Kakching district KSP Thokchom Bikramjit ki meeting makhada commando unit Kakching Waikhong police BSF ki chama kuntaruk suba battalion A company ki apunba team amana ngasi ayuk pung taruk makhai tarakpa matamdagi pung nipan khara henba fawba district asigi manung chenba elang Khangpokpi mawang amasung mayai lekai gi mafam singda paksanna thiba humbagi thabak chathakre Chaurakna yumthong humfuromda changduna thiba humbagi thabak chathabaga loinana miyoi chani hena masak khangdokpagi thabak chathake adumoinamak thoidokpa mifa mipundi yaukide haire Manipur da thokliba chahi helaklaba irang asi waroshin puraknaba ain kaina changakhraba illegal immigrants sing NRC chana handuna Manipur dagi halan khigadabani Kuki militant singi su Kakthakadabani illegal immigrants Kuki amadi Kuki tribe pu schedule tribe list dagi Kakthakadabani haina Moirang da leiba CS organization kayana phongdorakli Mampil Moirang Kemkal Ibudhau Thangjing Pana Moirang Thangjing Yagairol Marup Moirang Kanglairol Kanbalup Historical Heritage Development Organization Moirang Youth of Moirang Khamba Thoibi Dance Academy Moirang na sinduna Moirang lamkhaida ngasi pangthokpa pawngi mifamda Moirang Thangjing Yagairol Marup ki General Secretary Moirang Them Somorjit na phongdokhibada Manipur gi handakta mihut oina khankraba Inner amadi Outer Manipur Parliamentary Constituency ki MP aninasu Chathariba Parliament mifamda Manipur gi Kanglup ki irang asigi issue sing pukhatuna waroisin puraknaba sinbiyu haike आइन यादन मरम चादन चंगलखिबा इलीगल माइग्रेंट्स सिंगसी अथुबा मतमदा एनआरसी बेज इयर 1951 दा बेज तौरगा तथोकपिहो अदुगा इंडियन सिटीजन अमा ओइबने हाबन मरम चादबा मियोय सिंगसे शेड्यूल ट्राइब लिस्ट की खुदक लौथोकपियो कुकी मिलिटेंट हाइ तारे कोई लोंदा इंडिया दा लेबद इंडियन सिटीजन अमा ओइबदा मरम चादबा मियोय सिंगसी के तौनरिबा गवर्नमेंट की सू से खुदक कथपियो हाबसे अकोई की नौना खलबा प्रजा की मिहुत अमा ओइरबा एमपी अनीना पार्लियामेंट मणिपुर मियाम के अपांबा असि याम थुनमक पुथोकपियो हाबसे अखोई पांदमनि नत्रबदी अखोई प्रजाना खनखिबा मिहुतनि
प्रजागी तोंगानबा फिरम लौरप मतमदा अखोई मिहुतुगी दायित्व ओइफम थोइ हाबसी अखोई मसी मिफमसिगे मरो पंद मणिपुर की MP अनिना इंग तपलमदम अमा पुरकनबा पार्लियामेंट्री मिफमदा अकनबा वाफम थंबियु हाइना पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी PDCC की माइकैदगी फोंदोरकली ngasi Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba paugi mifam da committee asigi president Leima Pokpam join na phongdokibada chahi ama helaklaba irang asigi waroishin ama purakna ba hotnabada miyam gi mandate fangduna 35 suba lok sabha mikhalda mai paklaba Manipur gi MP anina hauzik sathariba parliament mifam da pukhatuna Manipur asi tangdu leitaba lamdam ama oina ba honabiu state amadi central lengak nasu irang asigi matangda tangtaba ama puraktuna lamdam asi mahosage fibam da hanjinaba अथुब मतमदा होटनबियु हाइखि लोइनना नियम कायना चंगलख्रबा म्यांमार दगी इलीगल इमिग्रेंट सिंग मणिपुर दा NRC चना हंदुना मसा मसा गी मरम दमदा हलन खिगदबनी इलीगल इमिग्रेंट नि हाइरिबा कुकी टेररिस्ट सिंगा तौनरिबा सु लौथोकदबनी हाइखि मणिपुर की वांगमदगी नियम कायना चंगतुना मणिपुर दा खुंदा लेता सल्लकांदा नियम की वांगमदा अकाइबा मयाम अमा तौदना लेरक्लिबा इमिग्रेंट माइग्रेंट मोइसिंग असि स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसी अथुबा मतमदा NRC चना हलकांदा इमिग्रेंट माइग्रेंट जी मागी मफम मफमदा हलनखिनबा कोंखांग असि लौखटकदबनी हाइबसिनी अखोइगी इमिग्रेंट माइग्रेंट सिंगी लिसिंगी मखादा मणिपुर दा लेरिबा कुकी सिंग अदुगा मागी एनी टाइप ऑफ कुकीज अखोइगी जाति मैम मोगी मपानदगी संगक्पा अदुगुंलबा नाको टेररिस्टिंग की ओइबा अदुगुंबा थौसिन थौरांगी मखादा मतम सांगना सु तौदुना लालिबा असि सु असि हंतोहनबा मसिगी खोंथांग असिमा तंगाई फदना पाहेकदबनी अमना अखोइगी माइग्रेंट इमिग्रेंट इलीगल ओइबा कुकी सिंग असे मतम सांगना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याउदना लेरिबा से मसिगी पॉलिसी कैंसल तौगदबनी हाइबसी पोइल अहुम असि तंगाई मफदना अखोइगी ऑनरेबल MP अनिमक्ता पांथोकदोरिबा पार्लियामेंट्री सेशन असिदा तंगाई मफदना पुथोकपिगदबनी हाइबा वाफम असिनी Regional Institute of Medical Sciences RIMS की Department of Psychiatry na sinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking की थौरम ngasi department asigi Dr. Kamal Hall da pangthokre The evidence is clear invest in prevention haiba wakhalon da pangthokpa thauram aduda RIMS की Medical Superintendent Professor Sanjip Nepram RIMS की Department of Psychiatry की Head of Department Dr. S. Gozendra RIMS के Academics की Dean Dr. Brozana Koizam amadi RIMS की Department of Psychology की Head of Department Dr. NG Samitana Sarugyaki थौरम अदुगा मरी लेनना RIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर संजीव नेप्रम नहाई ngasi फाउबदा RIMS के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ना मयाई काबा चिंजाकता लाइचुदुना लेरंबा मियोई लिसिंग कुनमाथोई की मथकता फहंदुना महौसागी पुनसिदा हंजिलहनबा ngamkhre ngasi su nongmada drug addict chama gi mathakta layeng chathaduna leiri asi yauna chinkraba department asina ngasi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thauram pangthokliba asimak yamna chawthok chaningai ni Department asina paikhatliba thabak sing asigi mathakta tongan tongan ma national program manga su department asida chathari drug amasung drug ki issue asi tarai tarai ne handle tawba yaba issue amadi nate masida legal amadi social issue yauna tongan tongan ba khudong chadaba kaya ama thengnaribani adum moinamak ana layengi lamda thabak tawba medical professional singna issue asibu yamna haina singna amadi kathokpa amaga loinana handle tawriba si singthaningai ni haina su mahakna makha na phongdokhi The contribution of Department of Psychiatry and Clinical Psychology is worth mentioning. RIMS is having the program of the ETC and RRCC. This college or this institute or this department is looking after 8 states of India in drug de-addiction. So this is a very important program. In Manipur there are many DTCs, but the most successful one is this center. So I congratulate this department. I learned that successfully already 21,100 patients are already treated. 21,000 have recovered from drug de-addiction. They have become engineers. They have started a family, good businessmen. A big round of applause for this department. इनखलक लिबा नहारोल सिंगना निसा के पाक्ता ताउदनबा मिपुम खुनिमकना होनबा चंगी हाइना जेनिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर KH लोकेश्वरना फोंदोक्रे
Indian Psychiatric Society Manipur State Branch Department of Psychiatry Jenims Lamyanba Irawat Memorial Integrated Trust Manipur amadi Empowering Trans Ability na puna sinduna ngasi Porampata leiba Jenims ki Conference Hall da International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thauram pangthoki. Evidence is clear, invest in prevention haiba hiram da pangthokiba thauram aduda Professor KH Lokeshwarna Makhatana Fongdokhibada drug pulana sizinabana haurakliba nahasing khaktanatana Kunaya sida sathiba awa chaiting kaya fanghali hakchang amadi wakhal pukning da soklakpada natana imung manung kangkhong chairakpagi thaudok kaya asidagi kalhaunaba haurakliba tungi yumbiral singbu wakhal tahanbaga loinana achumba lambida punaba honasi haike Nisabu onana siznagiba mipum khudimuk sibu kallasi amasung mare masi mutna nabagi lambi dagi kallasi haidana koi khondom lai or drug abuse na mangal iba samasida masa da mangan badana tana economy da solakpa samaj ma chokhalakpada phathaba tungi future line da mangakpa mana sandokhiba pot china mara ta khraga charon suronda Mahaki production laktaba production haibasi magi khudimakta economy da oirapayai sale gi matang da oirapayai sathi raba laina HIV sandorapayai asigumba yetum series sanmarakpa amasung sharing torpa khudimakto drug chigi magi dagi abuse dagi magi dagi sorapayai sigumba sibu kannanabagi damakta gi illicit trafficking amasung drug abuse se hingasi matam chana tawdana male nasi haidana International Day Against the Drug Abuse haiba pandam se unna pandam lauraga hingnana bagi pandam da tawrakpa se mayamgi mafamda pauje loina dum thamdana ba akoina ngasi thamjari International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki palan ga mari leinana Thobal District ta ngasi District Police Thobal na sinduna miyamda pauzil piba khongchat ama chatkre khongchat adu ASP Thobal Rakesh Walwan na khongjom gi khewaching khongdagi lamtha khibaga loinana khongjom Police Station da lamthung pamoiki tongan ba school singi masing yamlaba mahairoi amadi District Police ki personnel singna sarugya khiba khongchat adu da mahairoi singna be drug free and be yourself, drugs are the death and road, choose life not drugs, drugs are not the answer haina thaba play card sing sizinaki khongchat adu haudringai mangoinana ASP Thobal Rakesh Balwana luchingduna miyam ga punna aikhoi mayai kaba drugs singdagi lapthoksi leibak asidagi mayai kaba drug amadi chinjak maru fangna muthalasi haina wasak lominaki I request all the youth that they all should stay away from the use of narcotics, that the use of these drugs that leads to nowhere, and our theme for is that we should say yes to life and no to the drugs. And through this day and rally, we are spreading our message to the whole district, and we are requesting our youth that they should all stay away from the use of such the drugs. And those people who are involved in narcotic peddling, I warn them that we will take very strict action against them, and we will not spare all those persons who are involved in this business. District Police Kakching Khaktagi oina International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ga mari leinana drug maru fangna muthalasi haina lauduna District Police Kakching ki personnel singna rally chatkre. The evidence is clear, invest in prevention haiba wakhalonda pangtokpa palan thoramaduda Kakching Police Station dagi Kakching Bazar khongnang mari fangba fawba rally chataba matung Kakching Bazar nauhallai mamangda laktuna drug sizinaba toklasi malemdagi drug maru fangna muthalasi haiba kholau kaya sulawki International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking का मरी लेना ना अपने में आपका अपने प्रोसेस तो ना यार अपनी अपनी ड्रग चावा लोनबा अपनी तोगनाबा यार अपनी कॉपरेशन लेना रगा किसी अपनी नबा होना मिलवा अधिक ड्रग चावा कोपा यार रगजू अपनी मतलब चाना अपनी मागी ट्रीटमेंट तो मिलवा अपना ही दाना भी रगा करो तो मिलवा अपनी इसके मायके में भी मैं आपका अपनी बॉक्स डबल आपका बनी Imphal East District ke Makha da leiriba Lamlai Police Station ki manung chenna Paurabi da leiba Gem Public School da Lamlai Police Station sinduna International Day Against Drug Abuse amadi Illicit Trafficking ki thoram pangthokre thoram adu da Lamlai PS ke Officer in Charge H Sanjoy Gem Public School ki Principal Wahengbam Jen Menjoy amasung
lamlai PS ki SI Konsam Umanandana sarukyakhi thoram aduda lamlai PS na mahairoi singda diary amasung column na chingba yenthokhi Amaromda International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lising ani kunmari ki thauram ahanba Manipur Rifle na sinduna the evidence is clear invest in prevention haiba wakhalonda pangthoki ngasi ki thauram aduda ahanba Manipur Rifles ki commandant medical officer sing MR unit hospital gi Dr Kalivati Dr Elvis amadi atai maroi battalion gi miyoi sing na sarukyakhi commandant Dr S Ibom Chana ngasi thauramda sarukyariba mahak officer amadi personnel da mayai ka bachinjak trakasi soklunu mahau tange haina khalunu masi punsi manghan bachinjak ni haina wasak lominake Nakalamada Ani Suba Manipur Rifles Nasu International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thauram Second MR Unit School gi mahairoi personnel amadi officer sing yauduna relay ma chatki relay adu Second MR dagi hauraga North AOC fauba chatki haire Indo-Myanmar border town Moreda International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking Public Awareness Day ki thauram Moregi police station ge officer in charge Muhammad Salahuddin gi meeting makhada More town manungda pangthokre ngasi More police station dagi chatkiba rally aduda More police CDO gi team amasung More town manungda leiba tongan ba community kaya gi miyoi sing yauna chatki rally aduda say no to drugs or let drugs and all dreams. If you can quit for a day, you can quit for lifetime. Defeat drugs and live free. Thaba placard paiduna chatki tungda rally adu More police station da thunglaba matung More police station ge officer in charge Muhammad Salahuddin na More gi miyam da drugs na miyoi bagi punsida achauba mangsaba kaya piri tungi yumburel oirakpa yaba hogalakliba angang singi khanduna drug asi maru fangna muthalasi haiduna miyam da fongdoki Thasi kunmari dagi hauduna pangthokpa BA BSc first semester examination gi ahanba numit ki English subject thokpa numita Biramangol College ta niyom kanglon gi wangmada mobile phone pusinduna examination chathai hankhiba da chenaba sing lengak na thabak paikhatlu haina desamna fongdokre ngasi kwakaithal da leiba desam gi head office ta pangthokpa pawgi mifamda desam gi secretary general nongthombam thoithoiban hai June kunmari dagi haukiba college singi first semester examination gi English subject thokpa numita Biramangol College ke exam hall number 105 ta mi amagi mobile phone amaga loinaduna exam sathakibagi viral video aduna taklibasi Biramangol College asida niyam gi wangmada exam sathare haibani collegiate education system asi phatre haiba lebak miyamna khangbagum desamna su khangi masibu fagatna ba haiduna tongan ba intellectual ga khanane nabagi mifam kaya pangthokre haiki collegiate examination ge system asi fagat hanabada exam center sing interchange tawbagi tangai fadaba lei haina su fongdokna baga loinana Manipur University na su exam center sing hongdok hongjin tawnaba warep lawkhibasu leikrabani cheraga sida exam manungda electronic device mobile phone sing sizinaduna exam thahaliba college asigi exam committee officer in charge OC AOC SI invigilator kari tauraga leikhibage exam hall manung changbada mahairoi sing da guide tawdabana maram moiraga mathong huktaba thabak sathare haibasi video osina mayek sengna takle haike Somung dalaiba Biramangol College asigi exam hall amada room number 105 ta taba mahairoi singna mobile phone amamamga mi amamamga parikha thabagi video amakak viral oirakpa Masin laksani wafon de kaino har kanda aikoi gi hojik leiriba collegiate education gi phibam se kadai waibada leiri ki haibse khoi mtang yeng changmina ba mchang ya mi mu thaba mayam ma hekta yawramba
अदगी नो तो हुराले हाइसी नत्रगना इ अरान बम तो इगा हाइबसी मपान थोलक बाय तारे नेगो मदुदा एग्जाम तौबगी मवोंग मखक चुमदना तोरकपसे मसी करी दगिनो हान कनदि मदुबु चलाइबा एडमिनिस्ट्रेशन से कर्म मोंग चलाइगे सेम लु बाय तारे एडमिनिस्ट्रेशन चलाइबा मतमदा ओसी एओसी अदुगा एसआई इन्विजिलेटर लेरिबा मयामसिंग से कैदौरगा लेबिगे मसुगुम्बा मथोंग हुक्तबा हुराला लादा सेनरिबा ओजादगी ओसी एओसी इन्विजिलेटर एसआई एग्जाम माव सिनबद लेरिबा मिपुं खुदिमक से पेनाल लोगी मतुंगिना फंगम फोगो सेरा फंगदौनी लोइना लोइना मसिगी इन्वेस्टिगेशन मा अथु मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की माइकेदगी मजु तौबिरकांदा चपचाबा वारुसिनमा पुराकांदा मराल लेरमसिंगदो मदु सेराक पिगदौनी अदुगा मसानासु मसिदा इन्वॉल्व तौरिबा मिसिंग से मोरल ग्राउंड मसा मसागी फमदगी मदु रिजाइन तौबदौनी हाइबसे मसि थमजनिंगे ओम बिरलाबु ngasi 19 suba lok sabha gi speaker oina khankhre parliament mifam gi ngasi humni chenba nimita prime minister narendra modi na om birlabu speaker khannabagi motion adu house ta move tawki masigi mamangda opposition na congress leader k suresh pu lok sabha gi speaker oina khannaba motion move tawki adu moinamak voice vote pangthoklaba matung prime minister gi motion adu house na adopt tawkibaga loina na opposition gi motion adu lothokhi nauna speaker khallaba om birlabu prime minister narendra modi leader of the opposition rahul gandhi amasung union minister for parliamentary affairs kiran rijiju na speaker gi chair fawba thindoki loina na PM Narendra Modi opposition gi leader Rahul Gandhi amasung NDA amadi opposition gi luchingba kayana thagat pafongdoki panba yai BJP na luchingba NDA amasung Congress na luchingba opposition na kaman noiba mire puthokpa ngamdaba Lok Sabha gi speaker khanbagi ngasi mikhal pangthok libasina leibak asigi haukiba chahi kaya gi puwari da ahanba oiri Kumja lising ani tara taruk tara nipanda cabinet na warep lauduna education SK multitasking staff MTS launana ba pangthokhiba written test ki fall haidok u haina taksiladuna ngasi khoisaunaraba candidate singna chief minister Vanglotam na thomjinduna khongjang sangsinkre security force ka chaunu mukna kre khongjang aduga mari leinana joint action committee education as MTS written test completed 2016-18 batch ki general secretary Laishram Ibomchana phongdokhibada written test ki fal ngasi fawba haidokdana namsinduna thambadagi khoisaunaraba candidate singna khongjang sangsilakpani hiramasigi matangda matam kaya gi mamangdagi JAC na khongjang kaya sangsinduna higher authority amadi marilinaba singda memorandum kaya pisinkre adubu hauzik fawba written test ki fal lauthokani lauthokloi haiba tambangamde written test saru yakhiba singi marakta H bar oiba yaurakle election loiraba matung haidokani haina chief minister na haikhrabasu hauzik fawba haidoktana thamli masida sunatana election code of conduct chatnaba loikraba fawba lauthoktana thamliba si kari karamba aronba agenda leibanano JAC na chief minister unage haina appointment kayarak laurabasu chahi taret chief minister unaba phanghan bidri leiba ki irang asiga mari leinana JAC na ka henwa khongjang sing changsin basu pamde irang leina atopa department kaya gi requirement ki thabakti adumak chathari adubu lising ani tara tarukta education S ki pangthokhiba written examination haidok taba asina lenga kasida pendaba hengatle maramaduna ngasi chief minister ga unanaba khongjang asi changsin bani haiki Department Lokiba 2016-19 की recommend की ने हौजी फाउदा चाही तरे निपान सुरे चाही तरे निपान सुरु जिबावदा नंगा ना करीम ता ताबी दबा हाइतारे assembly ममांग दसु थबक से हाइदोकनी हाइबगी रिपोर्ट अमा कोगी प्रेस मीडिया दसु कोई सेम मसाना छु हारिबा education की MTS हाइदोकनी हाइबा पोल अमा मियान दा थमखरे election लोइबा कोल कंडक्ट लोइखरे अदु हजु फाउबा कोल कंडक्ट लोरसु थबक से हाइदोपगी ममी उदबा अमदी कोगी JAC ना चंगसिलकदा appointment order सेम उनबगी अयाब लोगुची चाही तरे निपान फाउबा कोई appointment order लौरबसु हजु फाउबा सेम उनबगी अयाब पीदबा मैम से हाइदोकनी अमसुं हाइदोय हाइबा तंगदांग बा खंगदबसे सुक कोइरबा चाही तरे निपान की थबकसिना हजु फाउबा मोरम मरि हाजिदबा लंगाक से याम तिना पेनदे education department Nambol AC ki manungda chenba leidambi turelasi handak thokhiba ising ichawna maram moiduna turelasi ki maning thangba torbanasi mafam kayada kaikhibadagi ngasi fawba semjindana leiri hiramasiga mari lenana Nambol Block Youth Congress Committee ki President CA Sanatoy amadi VP and Govinda Luchingba timamana kaikhiba
leimanbi turelgi torbansing hakthengna chatuna yengsinkre yengsin khongchadadu dayaukhiba Nambol Block Youth Congress Committee gi executive member Huidrom Arunjit na phongdokibada Nambol asigi mafam kayada turel asigi torban kai ribasi athuba matamda lenga ki mari leinaba department ta haiduna semjinbiu Kukina taurakliba langi chaithengna khamthengna wana ringai cheraga sida ichau thoktura Nambol turel amasung leinambi turel ki torban kai kibasina leitan pokpi lokol Charotkom lokol Sanapat lokol Wangkhet Pat lokol amadi leinambi lokol singi lofum kaya amadi ngagi farm kaya ising thumjinduna chauna amangata thokre ichauna sokhan khraba mafam sing asigisu Mari Lenaba Singna Pifam Thokpa Mateng Sing Pibiu Amadi Turel gi Torban su Semjin Biu Kai Kiba Torban Sing asi Semjil Haudrabadi Makata na ising thumduna Laumi kaya awaba mayok nagani Maramaduna Department Amadi Assembly Constituency asigi MLA na thabak paikhatuna athubada kumgi nong laktringai sembiu Maduna Trabadi Laumi Singna angam bakhaina duna Nambol Block Youth Congress Committee gi mihut singa loinana semlagani haike Mari mangagi milising taruk tari magi punsi se koi thama koi ising manung da laidana yum changba yada dana hoji pawda laiba yawnari bani masina maram oirega hoji pawda angang nubi imung manugi ana yek mayam sadokpa tin kang lakpa kai do mayam amna awaba kudong thibal lenge marak sida hoji kumgi nong lakpa gi kudong sa lawjaraga law mu jage edun thorang torokpada hairi pallasi tingbidragadi lawmi singna law urubagi asa laikre maram maduna mari lainaba department na Manipur sarkar na angamba mating Tobidana masi mafam masi singna bo hona bio tingjin bino hona bio dogo loina na amuke hena naksin na mari lenari badi ikai gumna jira Nambol kendra ge MLA amadi leba ase ge su cabinet minister oibiri bana athuba matamda mafam masi gi pallasi tingbiraga hairi bo lokol ase da pojibika logjeri ba praja singi awaba se kanbina bagi damukta hanna ai mayam da koramjari Hauzik Jenims ki director from Puri Bamiyoy ase lakliba August thada matam loigadoriba asida Medical Council of India MCI na piba criteria sing suraba experience leiraba miyoi amabu anoba director ohenbiu haina Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Teachers Association ge maikaitagi lenga ki pungning chingsilakli ngasi Jenims Teachers Association asinduna hospital asigi administrative block ta pangthokpa paugi mifamda association asigi general secretary Ningthauzam Kumarzit na haikibada Jenims asi English singani supna mapandagi Linkatuna ngasi di department khudingi PG hapa ngambaga loinana batch amada mahairoi chamayangkhai gi mathak tamba achowa medical institute ama oiba ngamle Serakasida National Medical Commission thokpa notice ta medical college amagi director Din natraga principal khanba matamda mathau taba qualification amadi experience yauna criteria kaya piri masigi mathakta tha asigi tareta thorakpa order amagi matunginasu medical college natraga institute amagi faculty infrastructure amadi mari lenaba khudingmak public domain da thamgadabani haiba wafam yauri maramaduna MCI ki criteria sing fulfill tawdaba amadi qualification sudaba miyoi ama director haplabadi medical college ama recognition kakhiba haibasi line thogi MCI na piriba criteria sing fulfill tawba matik chaba lamdam masigi miyoi amabu director oina hapiyu haike Oigi Zuzuk Ladiba director se andaki August matungdagi magi matam term to loishalakpa leida aduna therefore mathangi lakadaba director se koina yamna apprehension yam layaba ado akoina pamjabadi ki Jenims ki oigedaba se yaragadi akoi ki MCI na adugi rule gi matungina eligibility gi matungina criteria adu fulfill tawwa regulation 2022 para 3.6 3.7 sigi matungina akoigi maraktagi eligible oiba amana senior oiba merit leiba aduda PBU haibana ba ado akoina sijo amuk karigino yamna kanna stress tawrisi karigino haibda hojike mu rule ama muthu eba any medical college India da leiribsing se sigi matungina akoigi da leiriba infrastructure akoigi da leiriba faculty managing se anytime public domain da thamba yayana karigumba kanagumba ama sida MCI na fulfill togdoba criteria do haputar oiragadi Jenims so ana garang sahi tara kunjide sida so amna chakot chare iba Jenims se MCI is the anytime they can come Lilong da laiba Dr. Walibia Khanamna Thawal District Hospital ge hauzik MO oirabasu mahaki mahuta Dr. Anusna MO oiraga leiramba thengnare hairi
Health Service के Director अमदी Health Minister ना हिरम असिदा अकन मिटिंग चंगबियु लोइनना अरानब तौरिब मियोइबु मतिक चाबा चेराक पिबियु हाइना Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement FIDM तक्सिलकली FIDM थोरकपा चेरोल अमगी मतुंगिना लेंगा के हॉस्पिटल सिंगी डॉक्टर सिंगना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा प्रैक्टिस तौरंब सिंग FIDM ना अकन मिटिंग चंगलगनी मरम अदुना मणिपुर लेंगाकना अरानब तौब डॉक्टर सिंग असिगी मथक्ता मिटिंग चंगदुना थबक पाइखटपियु हाइना FIDM ना लेंगा के पुकनिंग चिंगसिलकली अमरोमदा डॉक्टर सिंह ने हिदाक इबा मतमदा कंपोजिशन खक इबियु मखोगी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिदाक लेननबा इसिनबगी हैनबी थादोकलसी हाइनसु अपील तौरकली चाही अमा हेना लान चंजलपसगी मनुंदा वानारबा मतम मसिदा अखोगी FIDMदा हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंगिना पेशेंट पार्टी सिंगिदा मियेंग फजना चंगीदबा फजना लायेंग बिदबा अमदी मोगी असोयब मयाम अमा अखोइदा पुरगा पेशेंट पार्टी सिंगना लापदगी अखोई तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल PhD अमदी अखोगी बाजार मयोंदा लेइबा हॉस्पिटल सिंगिदा अखोगी तोंगानबा मियेंग अमा चंजलपने मसिगी सरुक अमा ओइना अखोगी थौबाल हॉस्पिटल असिदा एमओइना थौपुरगा लेबे थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिदा माना पुगदबा पोस्ट असे पुगदबा एमओ की पोस्ट असे डॉक्टर अनुस हाइबा नुपा हाइदी जिकी डॉक्टर वालिबिया खनाम सिकी मपुरोइबा सिना पुरगा लेरबा अखोगी चटलिबा अखोई FIDM की टीम अमना थेंगनरबने मदुना अखोगी लेरिबा अखोगी हेल्थ मिनिस्टर ना अखनबा मियेंग चंजनबिदुना अथुपा मतमदा चेनरिबा मीसिंग असे पुथोकबिदुना मतिक चाबा दंडी पिबिगदबने हाइबसे अखोई FIDM की माइकेदगी थंजरी सेलगिदमक मियोइबगी हकचांग ललोलुबगी वारखरबा लाइश्रम कुमारजितना महाकी थबक थौरमदा लेंगाकी मकोक थोंगबा मिसक चेनई हाइखिबदु अरिबा थौदोकपु हौजिक मतमगी ओइना उहल्लुबदगिनी हाइना सेंगदोरकली ngasi Kumarjit masana thadorakpa video clip amada mahakna lankiba kayabu miyamna ngakpiyu soikiba si nacha nanauni khanna ngakpiyu haijarakli Kumarjit na phongdorakibada hospital da leiringai matamda Kakching AC की MLA रामेश्वर की ममिंग पनखिबदु मियामना लाना उबिगनु मतम अमदा MLA का खंगनबा हौरकपदा युम संगाबगी थौरम अमगी बाटोन तौबदा लाखिबनी मसिगी मतुंग करिगुम्बा हिरम अमतदा MLA चेनखिदे अमरोमदा सिंगजमई AC की MLA अमदी लेंगा के मिनिस्टर वाई खेमचान की ममिंग पनखिबा दुसु महाकना मिनिस्टर ओइरिंगैदा थिकागी बिलमा काइनबा हाइजरुबदा हराउना यारखिबा अमदी सेलूनगी शोरूम अमा हांगबगी थौरमदा इनवाइट तौरुबदा सरुक याबिरखिबनी नुमित अदुदा इनवाइटी सिंगा सखंग माइखंग नखिबा अदुदगी मखाताना थबक अमतदा मरी लेनखिद्रे थोंगजू AC की MLA लोइनना लेंगा के मिनिस्टर TH विश्वजित सु महाकना हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की मिनिस्टर ओइरिंगैदा हैंडलूम की प्रोग्राम अमदा स्पॉन्सर तौबियु हाइरुबदा याबिरक्तुना प्रोग्राम अदु माइ पाकना पांगथोखी अदुबु आइना तौरुबा अरानबा थबक असिदा मखोई चेनई हाइखिबदु अरानबनी मसिगिदमक्ता लुपसिंग इचिलिनाव अमदी मणिपुर की मियामना ngakpiyu अहाकना हाइखिबा वाफमदा ममांगदा थोखिबा थौदोकपु ngasi ngarangi थौदोक ओइना मियामदा उहल्लुबदगी मखोइबु मियाम मांगदा लाना उहनखिबनी हाइना कुमारजितना सेंगदोरकली Tamura Mesuru MLA Kaksingi Ayi Selum Helum Sangabada Inma Vaitaki Puna Ayi Helum Shon to Sangaminaki Madudaki Hemenatana Kashu Punki Bukoki Balati whenever Minister Kemsan Panki Budushu Aina Mamonda local entrepreneur promoter Vinaba Haitan Mabu and Invitoki Vito Matunamana Ayi Helum Shon to the Malapiki office time the Matunda Minimari Mangale Matunda Adi skill training in Matang the Wariwata Sanaki Adi Matunta Bada Aya Mohana Magas Pop Onaki Thongsu Kendra ki MLA Minister Tamur Biswajit ki matang da panjaki bado mana 2017-19 da mana Helum and Textile Minister oirami oiramba matamdu da aina mangonda Helum ki sponsor fashion show ki sponsor tawna ba haida na chacharuga ma office ki through da ki ma ka khangna ki aigalu na dinazaba imana bi masu honorable minister ga su khangnaram ki makoini ki marida hena mari nakshana na ba haida na aina support taw ki koini kaina ki kaina bulaba matungda aisu makoi ga amona pa khona ki dre aduga aina ngasi ngarang thopu oina uhankhibagi damakta aina soikiba lankibaki bika yaurabasu nanauni khalaga atiki chinaw amadi khungali chinaw amadi haujiki on alibe MLA minister sing amadi prajamiyam imai ben sing asu nasai bu makpi haizari Manipurda landarakliba kuki narco terrorist singi mathakta center amasung Manipur lengakna action laukhate haiduna
यूट्यूबर किरण मैतई कोंथौजमना ngasi tung handuna lamsang lamjel chen bahokre lamsang lamjel adu khangabok ki rice research center da hangliba relief camp ta leiriba ahaloiraba miyoi amana lamthaduna Asian Highway paring da Thobal Mela Ground forward chen ki lamthung famoiriba Mela Ground Youth Club ki volunteer singna taramna oktuna pungning thawat ki tung handuna lamsang lamjel chen bagi matang da kiran maitai na फोंदोखिबदा ngasi Manipur da kuki narco terrorist na sathariba mihat mipun gi thawong sing asida India amasung Manipur lengak anina karigumba action amata lokhataba asigi mayokta yaningdaba phongdoktuna ahanba khongthang oina tung handuna lamsang lamjel asi chenba hobani ngasidagi hauriba lamsang lamjel asi state asigi mafam kaya fauduna chengani hairi Manipur da narco terrorist na satharba mihat mipun asida akhoi gi Manipur sarkar amadi India sarkar na ngasi phawda karimta narco terrorist gi mathakta action lokhataba masigi mayokta condemn tawboina Manipur sinthungna kiran maitai konthau jamjur tubona Manipur sinthungna lamjen chengani mayamna chenar ba lamjen ji manglam chemana aduga aina cheng lamjen tung halaga chengani akhoi ahan ba khongthawani masi paikar kani Manipur sarkar amadi India sarkar na ma tamchana action lokhat pidaba taragdi masidi hena kanba khongjang habidi micham parja amoragaju khutta khulai parakpa yabaga achouba dumba lambi phabu lakana haibo afam je thamjari Indian Red Cross Society Manipur na miyoibage wana taraba singda leptana mateng pangbi thaugai sing chatharakpagi saruga moina ngasi Jiribamda Red Cross Manipur State Branch ki team amana Jiribamda awana taraba mayumakai mai thadok bikraba hauze relief camp sing da leiriba imung singa unakre Jiribam district ki volunteer singa puna chatuna yengsin khibaga loinana akhanaba mifamama municipal guest house ta pangthoki mifamaduda hauzik relief camp ta leiriba imung singna thengnariba awara passing Red Cross ki maikai dagi pangba yaba relief material sing amadi awat popolam sing pinaba khanaki khongchada sida Red Cross ta thazabiduna tim maitai partiality TMP na Jiribam gi khongchada sida sinarakpa senfam singna leiba hidak langthak jumbo box na chingba polam su yenthoki ngasigi khongchada duda Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki makok thongba luchingba singsu sarukya ki Sayol Helping Hands 80 Unit 38 Kaisamthong amadi Life Savers Manipur na kusamnaduna tarahumdoirak suba oina voluntary blood donation camp ama kana leizadraba singidamak kachaba haiba hiramda Jenims ki blood bank and transfusion unit ta ngasi pangthokre voluntary blood donation camp adugi matangda Sayol gi PRO W Yumnganba na phongdokhibada Sayol Helping Hand na miyoibagi punsibu mayol chonghanbagi wakhalonda tongan mafam singda voluntary blood donation camp kaya pangthokre ngasigi blood donation camp asida donor kunmanga na EPK miyoibagi punsi kanbada igi mathau tai pithokhibana hakchang fahanbata natana kanagumba miyoi amagi punsi kanbanga mi haibagi matangda miyamda awareness piri miyamna su pibagi kanaba khangminaduna chang naina pibagi hainabi thamba mathau tai haiki masi khuna sayol na helping hena punsi kaya mayol chonghonbagi lamdam sigi tongan mafam kaya da khuna yaujarubagi saru ama oina miyoibagi punsi ama kanbada so khoigi igi mathok tabaji khangjaraga tongan voluntary blood donation kaya ama mafam kaya da sinduna laksari aduga ngasi khoigi june gi tang 16 yaifaraga yumsa kaisa numit asimakta da sayol helping hand aduga 80 sub unit kasamthong amadi Life Savers Manipur ga puna kusamnaraga tarahumdoruk suba voluntary blood donation camp asi kana lejadraba singidamak kachaba haiba thimda pangthokchabani makhatana su blood bank leiba kaya da sayolna lepletena sinjakigini lonena pitokpada hakchang phabada natana kanaguma miyo magi punsi kanba ngamni haiba awareness kaya pinana basu sem chaba loijare Jiribamda irang thorakpadagi khul kayadagi lanjenaduna Vidyanagarda leiba sports complex ta hangba relief camp ta sangjafam loduna leiriba miyoi singda wakhalon manaba apunba wama kanglei pakna polam kaya mating pangkre wama mayai loishangi assistant secretary Asem Indrajit na luchingduna lup asigi jiri masa loishanga loinana ngasi relief camp asida leiriba miyoi singidamak detergent soap pepper plate amasung stationery items sing yauna chana thaknaba polam kaya pikhi
हौजिक अमुक सानबगी पाव फंगबिगनी मणिपुर चेस एसोसिएशन MCA की मीटिंग मखादा जुवेनाइल क्लब सगोलबन तेरा सापम लेरकना सिंधुना क्लब असिगे होलदा तरुकलक सुबा खुराइजम रामनारायण शास्त्री मेमोरियल स्टेट लेवल चेस टूर्नामेंट 2024 ngasi हौख्रे खुराइजम रामनारायण शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट के सेंथंगी मखादा था असिगे कुंट्रा फाउबा चथगदबा चेस टूर्नामेंट असिदा इम्फाल वेस्ट अमदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लाकपा तोंगान तोंगानबा चही कांगलुप की चेस सानरोय सिंगना चही 13 अमदी 14 मखागी नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा लोइनना ओपन अमदी वेटरन कांगलुप सिंगदा अथोय अहेन तानगनी टूर्नामेंट हौदोकपगी थौरमदा पाटसोय AC की MLA सापम कुंजकिशोर केवा जुवेनाइल क्लब की प्रेसिडेंट थियाम लोकेन सापम लेरक GP की प्रधान अथोकपम बिशोरजित KRS MT की प्रेसिडेंट खुराइजम बनिकांता अमदी मणिपुर चेस एसोसिएशन के चीफ आर्बिटर थोंगाम नवचंद्रना अथोयब मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी हौदोकपगी थौरम अदुदा लेखिद्रबा खुराइजम रामनारायण शास्त्री की फोटोदा सरुक याखिबा सिंगना हाइकट लेकत तमदुना इकाई खुमनबा उतखे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSA कक्चिंग नसिंदुना था असिगे तांग मंगादगी हौदुना कक्चिंग DSA ग्राउंड चथरकलिबा कुनमाथोइरक सुबा KSI लेहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग लिसिंगनी कुनमरी की ngasi सानखिबा SWC कैरक टीम माई पाखरे टीम निपान न सरुक यारगा चथरिबा सुपर डिवीजन लीग असिगी 19 सुबह लीग सानखिबदा SWC कैरक ना UBSA मांतकपु पांजल मरी सिनोदा माइथिबा पीकी मैच अदुदा SWC टीम माइकैदगी चनखिबा माई पाकपगी पांजल मरी अदु TH याइफबना पांजल अनि अदुगा लेमहौरिबा पांजल अनि अदुना KH रजनीकांता अमदी S मालेमगानबना अममम चनखिबनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पु माइथिबा पीरगा चही 13 मखागी नुपी मचा कांगलुप की ओइना हुमफु हुमदोइरक सुबा स्टेट लेवल सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 की टीम चैंपियन होइक्रे डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स न सिंधुना साई NERC ताकिल दिलैबा फुटबॉल टर्फ ग्राउंड चथरकलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिकी ngasi सानखिबा फाइनल मैच ता इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के महूत सिंधुना सरुग्यारिबा पोरमपाट साबल लेकाई हाई स्कूल ना इम्फाल वेस्ट के वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल बु पांजल अमसिनोदा माइथिबा पीरगा टीम चैंपियन ओइबा ngमखिबनी माई पाकपगी पांजल अदु एल नीराना हुफुनिपान सुबा मिनिट चनखिबनी टीम चैंपियन अमदी रनर अफ ताख्रबा टीम सिंगदा मथंग सिटना सेलगी मना ओइना लुपा लिसिंग कुन अमदी लिसिंग तरागा लोइना ट्रॉफी सिंग पीदुना पुकनिंग थगतखि ngasi state asida oikhiba aying asagi pawmuk pizari ICAR regional central lamphel patagi fangba report ki matungina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang celsius degree 38 ni aduga khwaidagi ingbagi chang na celsius degree 19.5 oikhi nushiti awbesing manalgi chang na yukte chada marifudara manga aduga numidang wairamdana chada humfunipan oikhi हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमुका हन पिजरी सैटेलाइट मैपिंग तौदुना यंगसिनबदा मणिपुर की मनुंग हंजिन बच्चिन की सरुक्ता चादा यांखई की मथक्ता पोपी पांबी थाबा हंथरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे लाखलिबा जून 19 दा थाव ग्राउंड थांगमई दंदगी खुमल लंपाक मेन स्टेडियम फाउबा मणिपुर कनबा खोंगचट चटलगनी हाइना कोकोमीना लाउथोक्रे इरांग असे लोइशिलु हाइना तक्सिलदुना ngasi जिरिबामदा मियोइ लिशिंग कयाना सरुक यादुना रेली चटक्रे मेमोरेंडम पिसिन बचलुबदा DC सुटी लौरगा मयुंदा चटलले
लेंगाकना मियामगी पुंसी ngakpa ngamlaktabadagi ichasingna khulai pairakhibani makhoi faba punba yaroi haina nupi samajna phongdorakli amasung malem pumbada pangthoknabagum state asidasu ngasi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi palan thoron paksana pangthokre matang asida bulletin asi loisinjare Manipur miyamgi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi leibak asigi amadi malemgi oiba e pausing gidamak SKTV news po mideng taduna leibiu madugi damak Google Play Store da changbiduna SKTV Manipur gi app download tobiu amadi sel amata tingdana SKTV gi news amadi ate channel singing biu natragana SKTV की वेबसाइट skyIC.in दा चंगबिरगा वेबसाइट असिमक्तदा ROTT हाइबा ऑप्शन दा क्लिक तौबिरगा मीटिंग ताबियु अमदी अखोइगे सोशल मीडिया हैंडल सिंग दा जॉइन तौबिदुना खुदक की ओइबा ई पाउसिंग लौबियु पुमना मकपो अमुका हना मेरिना ओइना ना खुरुमजरी।